Maupay nga aga hayo nga tanan. Danay may dako bation masering padre aadto kami sisingba hini nga singbahan kay aircon iton ira singbahan. No? Iton iba nasering padre maupay an misa nira kay maupay an choir. Padre maupay an misa didto kay maupay kuno an humilihan padi. Adto ko na singba hini nga singbahan kay damo nga rason ano. Sanglit iton pakiana ha aton yan na ano ba ito nakakaupay iton santos nga misa? Ano iton pinakasentro iton misa nga nakakaupay iton misa? Iton padi ba? Iton choir ba? Iton maniring ba? O iton mga sakristan? Kaya may da mga nasing ba? Agi padring kagwapo ko ng mga sakristan. Aadtula ko sising ba hindi nga oras kay mga gwapot sakristan. Ano? Ano ba iton ano ini? Nakakaupay iton misa. Yan ang adlaw aton ginsasalin urog an giasantusi nga lawas ug dugo ni Kristo. Ngan simple iton baton. Ano ito nakakaupay iton misa? Kay dida iton misa iton ordinaryo nga tinapay, iton ordinaryo nga bino, nahihimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Asya ini iton didako nga milagro nga nahinanabo dida iton santos nga misa. Sanglit iton misa effective tungod kay Kristo iton ginahalad. Hi Kristo iton nagahalad pinaagi iton padi. Hi Kristo iton ginbabasa. Ngan hiya nga liwat iton nagbabasa, halawas ngo natin naglawas iton mga paragbasa. Hiya iton nagkakanta, dida iton nagsasalmo, iton Ginoo mismo. Sanglit, iton ginadakui nga butang, iton dako nga butang, nga aton may experiensyahan at santos nga misa, iton Ginoo. Diri iton padi, diri iton choir, diri iton mga sakristan, diri tungod nga aircon iton singbahan. Iton dako nga rason tungod kay babalikon ko, na inanabo iton dako nga milagro, dida iton santos nga misa. Iton ordinaryo nga tinapay, iton ordinaryo nga bino, nahihimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Nahinungduman ko in usang t-shirt han Christmas, nagitan ko ini di delupok. Nasaring ining anini nga t-shirt nga Jesus is the reason for the season. Tama ini nga anini pahinumdum haaton di dahiton Pasko kay hingkadamo iton aton nalilisangan iton Pasko. Naingangalimot kita iton ungod nga rason iton Pasko nga amoy Kristo. Ngan amo man liwat ini, itangay naton kulawan dida iton santos nga misa. Jesus is the reason for the celebration. Nalilisan kita iton damo nga mga butang nga kamatuuran nangangalimtan na naton iton Ginoo. Usa ka beses naka-attender ako hin seminar, hin mga lectors. Ngan inliwat nga seminar, iginahatag inihiton mga extraordinary ministers of Holy Communion ngan bisan ano nga mga liturgical ministers. Nasa ring Monsignor Lope Robredelio. Ano iton aton siyahan nga rason kay ano nga nasing ba kita? Kay ano nga aada kita iton misa? Nasiring Monsignor Lope nga diri kung ikaw lector, diri iton imo siyahan nga rason tungod nga magbabasa ka.
Kung choir ka, iton siyahan nga rason nga ada ka iton misa, diri tungod nga magkakanta ka. Kung ikaw nga sakristan, itimusyahan nga diri pag itimusyahan nga buruhaton, diri tungod nga magsiserbi ka. Kung extraordinary minister sa Holy Communion, itimusyahan nga rason diri tungod nga magpapakomunyon ka. Iton siyahan nga rason nga masing baka hiton Dios. Ani kita yan nakakatitirok hin pag-ampo. Ani kita nagiyan na nagkakatitirok para naton makita iton Ginoo. Ani kita yan nakakatitirok kay karuyag naton mahibatian an pulong nga ginbabasa dida han mga pagbasa nga amo liwat hi Kristo. Iton siyahan nga rason kay ano nga ani kita diri tungod nga choir kita. Diri tungod nga lektor ako. Diri tungod nga padi ako. Diri tungod kay lay minister ako, kundi tungod kay ani ako para kan Kristo. Karuyag ko magsingba hiton Ginoo. Sanglit, Jesus is the reason for the celebration. Kung karuyag niyo bumati, hinmaupay nga boses iton padi, ayaw kamukan hiton misa. Kung asat iyo rason hiton pagkanhi. Kay damo iton mga kapadian, mga ribang, labi na hi Padre Ronel. Ano? Kung kinanhi kamo, para mamati hiton maupay nga kanta hiton choir, ayaw kamo pagsingba. Kay iton misa, aada iton pagkanta. Ngadto kamo iton concert, kay maurupay dito iton panganta. Kung karuyag niyo kumita, hingwapo nga sakristan, ayaw kamo pagkinanhiyo na singbahan. Pagkita na lang kamo hiton, sine, or pagsingad to kamot mga artista, mas daroda mo dito, gwapo ngan maghusay. Kung kinanhi kita, para kan Kristo, kunit aton rason, ginbibiling hi Kristo, singba kita. Yan ang adlaw, aton ginsasalin urog, iton Corpus Christi, iton lawas ug dugo ni Kristo, nga naihimo, nagkakamayad ang milagro, tikang iton ordinaryo nga tinapay, tikang iton ordinaryo nga bino, nahimo iton lawas ug dugo ni Kristo. Unta, asya ini aton rason, iton pagkanhi. Jesus is the reason for the celebration.